Mantap ni roti na lo, dah dia mentang lem no kan tus na ni roti. Hey guys, tôi cũng nói phi long. Ngày chạy klein ha. Tôi cũng dụng nghi rồi chạy klein pa. Tôi mình taxi một lần đi phi nào Egg cheese sandwich. Ti mình taxi mình beli phi egg cheese sandwich ulang besok bah. Bat ulang bebang pa. Hot. Tingin ang paslam siya ko po na marniro ila dingi lai ko abang dum na mar ba man taga performance tem impa di disha tingin ya ben disha but ngin pen phi ben chat atat itu egg cheese sandwich kam slam siya ko po. Let's get started. Okay guys, dia minta kapan ni kalau keluar yang tak punya nak kendian, yang tak tak kendian, anu tak tan sibun, tang kumtu kendian, tak bisa salui, kesapian, bad ngan peni ini sosa buat piat, tang bangan peni tan ngan peni malam malah. Dengan pelano mentang ada pelai kini berokoi dengan rano baiknya company tandra mas peni malam malah dengan rano mentah kita kompetisi kelak kloy yang tiada nak pulang hani yang sedih pulang kawai Tim tasmin sedang uruti ni udan do bread cafe uni sanpo tinggal kelak bani hang ni nangka kani gede mayonnaise kani hang ni gede kedol jong kani gede kedai pelai tinggal bat ngan pani fi kedol sidin tu kedol ini di tomato ketchup ini bas ini bread ini tangkat satingka te ka price ke biang pelan bat uni uday chili flake te kedol jong ni chili flake kedai nyop kedai tinggal dengan fi kedol sidin tutu kedol bat kini gede amul cheese kini gede kedol nyup sanika te kini ruka biasa bang fi sidin kedol jong kini okay kini nyup sanika kedol entah syah kini mayonnaise ni normal separat lang syah ni roti Anh chụp kia đây chụp sao? Em ăn bộ syah sos okay. Wow, long tu saya bukan ha. Ada tak tangan asal tulis asal. Em là từ yang pun aku. Tebun away pedang tu ke. Anh chụp kia kan? Sopian tu. Tambah cheese, entah. Anh sepeleng ke? Sekepeleng. Kopi tu flake. Asyik, sebentar. Biang katu ya saat plat sibit. Sat dong ya. Yang tak tu mah. Bu biang sakit cheese, dah hadian. Halo jom ni cheese, bu biang sekepeleng kawai. Tu. Mantap ni roti na lo, dah dia mentang lem no kan tus na ni roti. Dia mentang kan tus saya ni roti pang ha kalau flame. Dia roti lai mentang ngan dak noh pliang ban ngan ot no ini. Oh, tinggi bang. Bang deh. Dia stang bangan short kan. Mentang ada ot ni roti bat ulong pi bang ha. Dia firu ada kwa sachet kami. Tengah mentang ada uni am ngan no ngan sachet nak sok kopi. Menta uni udi kopi ngan batai fi menta ngan sachet kopi de uni udi Nescafe Gold bat ulong ubabang bang ni tu fi guys bat nalo kata kedol jong ni kopi de ars pa kandai pesan tingkat te hampir selap cik kepor ngan siang kedot ngan teh apela bat ngan teh bang ni kopi.
Patri ba menang ayu imi try ni pom ta chom chim chibam ko pendap ni try ni ke bam long tim mat patri tang chum ayu ai ka prom chmi amen. Dong klui ba ka coffee ru dong klui. Klui bam na ma than palat. Taste is amazing ma. Apa siang macet ni? Ini lah yang kelaban ad mah kelaban ad. Hot. Best. Coffee ru ka bang ha. Bang satu sandwich. Love you baby. Happy too. Mình con on su le roti simple vậy mà đã đến tông ok là dan kini ta ta singin ya ba mi la de bat plus ka tan pen ilang e firu kom do ban le na long babang bat besok ma bat ubah kadang ke badan kam ta kadang Sim tua su lang baik si bam ah. Sang api. Pak tua snack pak bam tu. tang bang ubah bang pa pat terus Ni kopi tu bang sama. Oh ni basah. Bang hau ni Sibedang trikam ngam dan kam sam thia shu Ya ba fi ko adi kopi shui bhaba. Thi tu ni mah. Right. Ayo bun pila. Madu bun ar mah. Kada rubiang kedua. Kada rubiang ham. Katia slitane kan bang hama. Là thiếu niên mình ta em. Hadu sibedang là lại sam thia. Nah kambang ni bani tu normal teh. Rồi, chỉ buồn bay kìa. Cái đó chúng tôi khám đuna, cái đó chúng đi khám hè. Chẳng bao khởi bà nào đúng không nè. Coba men komen. Mah. Semua bên like. Subscribe. Rồi, bật subscribe rồi.